na otvaranju letnjo-zimske turističke sezone ovdje na Zlatiboru. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da imamo u prva 4 mjeseca više nego uspješnu turističku sezonu generalno. Ovdje na Zlatiboru imamo rast broja i domaćih i stranih turista za 25%. Na Kopaoniku je taj rast još i veći, čak 40% rast broja domaćih turista i 50% rast broja inostranih turista, što sve ukazuje da će ovo biti najuspješnija turistička sezona. U svakom slučaju mi činimo sve da poboljšamo turističku infrastrukturu i ja koristim priliku da još jednom pozovem i lokalne turističke organizacije da se prijavljuju na konkurs Ministarstva za bespovratna sredstva za izgradnju turističke infrastrukture. Također u toku, kao što znate, je konkurs za ugostitelje, hotelijere, zdravstvene ustanove koje posjeduju smještene, odnosno turističke kapacitete, da konkurišu za projekat dobijanja vaučera za one koji žele da deo odmora ili ceo odmor provedu u domaćim turističkim destinacijama. Do 30. juna je taj konkurs, dakle, za ugostitelje i hotelijere, a nakon toga će biti upućen poziv svim građanima iz onih 5 kategorija da mogu da konkurišu za ove vaučere i time ostvare pravo na popust prilikom letovanja u domaćim turističkim destinacijama.